TV da media da kana kana gi lai ba lekai kendra khuding khara kakching da kakching district ngarang na ban daw na ban daw nongan baga labi sem lai na khoi kam thok po lai na tawri na ko kumbi da su tawri na ma andro kendra tawri da su ma ko cham kendra khara achi irang tholai ba kendra khara sin na atopa irang thok ta kendra da su dum lambi chalak sabal yauri ba ko ado ajik adum kan hairo ko semgal ai harakani ko semgal ai sagal ai dum harakani ado khone sum taja matam na yingje matam na sai area si da Imphal to Moirang gi leiriba lambi sisu khoi tidim lambi hai tare ko sisu 4 lane oran da bagi magi sagi ayama project lo shele ga na phongdu ko khoi ugi ko adu ujagi ta wata semgan sa ningi ko semgan sa ningi taseng na yam nak na northeast ki manung da khoi na sagi pikraba asam ko pikhai di northeast ki manung leiriba khoi chau jari hariba asam ko asam na thadari ba project asam na pakhali ba project ko tawriba me am yenguragadi manipur da sahi manipur na india da major tawr matung da sahi humdra khare na haidare ko 70 years hen na khoina india gi fiwa da khoi yawra matung da india gi chakhopa gi lambi da khoi yawre india jeng si chakhopa da khang theng en leiba dugumba country mayam gi marta yawre leiba india gi manung da india gi part am state amon leijri be khoi je ai khoi atopa state gi haijaroi ko manipur gi na khoi shmai na matam da ai khoi manipur si chakhopa gi mami si khoi 21st century yawra bhawda chakhopa je kai ho chakhot le ko development kam to biri ga isi masi adum uriba tawreiba thong da sing sakhi ni kaino manipur da sahi 70 years plus 70 plus india da khoi na india gi oina state amo oina leiraba matum manung da manipur da khoi gi se overbridge ang sari se overbridge ang sari na loire ne khoi manipur da khoi udra aduga building khara sagalai me am jidi sidi normal magi to khum thok mane bako building khara sagalai sidi department gi leifam thok mata batang chu na mong da mata gi leifam thok mong da le ga to pot ma sapani khoi lo se bako masi building khara sagalai sina khoi ne ekta chakot habdi ya gi roiba chakot pai ji building sakapadu na te bako lambi thong ko communication me am je pura khoi gi tip top la kan na chakot pai du jintra building lambi thong na suna ka lekak chat le daga kom cha le daga imhan mai onda sana gi ne na building ma saraga ma chokpa ne ta ya ya na te bako aduna assam da guwahati da sariba khogi bridge me am di yong ba sahi ma da kilometer manga sangba tare sangba nipan sangba sahi ani ahum da khogi sariba to khole me am je ko na jani na assam du manipur da hena chawi khangi am chawi state amani ko adu assam da piri ba magi benefit kana ba mayam do madu mo pibi draga su madu gi tangai fa da percentage khara ko 1% 2% 3% khaido pira kana state state ju tangai fa da na ko na hajini gi hajik tangai fa da na ji khoi phana hai sa bai wani governor mamang ko da den amana sai lai ba se secretary mamang hard city manung su da nei na se ba ko kangla pak mamang sai area si di dai khoi na sometimes traffic jam obi matam da ana por ko ko shibna har ga do film lak yaw re ba ko gari jam shno me am na ai khoi adum leiba adagi gari ya khalako machine khoi lepte ta ko aduna thagi sai area si da sabibam thokpa overbridge kara ko overbridge kara kap na khotna kha sabira kan da tang chakot ring hebani da sin da ko chakot ma mikhale henjani hebani duna hajik ya union minister laktana khoi indo myanmar gam khai lambi khoi national highway ko othok la gani lok thok pira yam phare semgal piu sagar piu ka sukai de development to ko ka thingol je de takbutabu semgal aiba sagal ai mayam jingje ta singna maming thonba adai maming ama pi na khona ko matam da hoi national highway ga du kaman point ni ko tabu any development amagi maming thon ba khopa tok matam da tangai phadana khoi se ngarang na handa khoi international airport manipur gi airport se imphal airport se international airport all in harau jeram potu international airport all in harau jeram potu BTK energy international airport on ba matam da nasagi ticket kamu matam da BTK energy international airport thok tre ko khoi gi tulian international airport thok le ko atar ga di BTK energy international airport thon gi ba BTK energy athau ba idhau gi maming thol laga logi bo warep to adu ba ko da assembly logi warep to ngasi ba ko da confusion thambi ko asmaina ko na jani di ipai pugi adu maming thol ko matam da lo do philip se chap lobi ra kana center na suma do tun recognize to ya ba mong hadi maram jaw khai to honing ha bani da ada imphal la ko matam da imphal la ko da BTK energy international airport thungni ha da BTK energy kanano ne ko ma history to to ya ro dana adu maina ko gi lei ba ipai pu mayam gi lai oi khra ipai pu athok mayam gi ba ga ma tha sing je laur ga ko na jani da sa gi thon ba ya ba to ba ya ba yam nam hom cha ba ga sing khra yeng kan da khoi ton janingi ko ton janingi aduna lam koi ba la ko mayam na la ko matam da su adu gumba mang na tha sing do khoi thok ga tar ga di adugumba mang matha thoi ba mayam dugi ipu mayam dugi idhau mayam dugi wari de ne nak matam da historically masana dum top na magi lyric paninga ani magi history yengninga ani ko magi
ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯛꯑꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯅꯅꯤꯡꯉꯛꯀꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨ ꯑꯊꯣꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯅꯝꯁꯤꯟ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯔꯣꯝꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯥꯔꯛꯏ ꯂꯥꯁꯇꯀꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯥꯔꯛꯏ ꯂꯥꯁꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯒꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯤꯡ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯦ ꯃꯅꯤꯡ ꯍꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯇꯤꯡ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯃꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯖꯥꯇꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯀꯣ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ 53 53 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯉꯝꯕ ꯀꯣ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯊꯣꯡ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯏꯟꯈꯠꯄ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯏꯟꯈꯠꯅꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯕꯦꯕꯥꯔ ꯇꯧꯕ ꯍꯦꯜꯂꯛꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ इंडो म्यांमार यौशिंगरे हौजिको इंडो म्यांमार की चखोत थांग यौशिंगरे हौजिसे अदुना इम्फाल लै किलोमीटर 20 लाप जगह खरददी हजिक लंबी सेबी दबी बंद तौरी इंडो म्यांमार की हजिक नेशनल हाईवे लाउथोनी हाइबगी से यौशिंगरे अदुना इसन तजिदा अखोइजी सेबियु कशु काइदे इंडो म्यांमार बॉर्डर सेबियु मणिपुर ngam अकोइब पारेंग से सेबियु कशु काइदे अदुगी ngam सेमना होनरक मतमदा मयोंदगी हौरगा को मयोंदगी हौरगा किलोमीटर 30 की रेडियस लैरिबा प्रजा मियाम हिंजे सिगी ओइबा लंबी थोंगसु सेबियु को इसिंग माइसिंग सेबियु व्हाटएवर एनी डेवलपमेंट खुदिंग मुसे खर मियंग थम कान खर थू ना हाइतारे को तहन जनिंग पाबा दु थमजगे अदुगा ngसाइगी लोशलकपदा खै करि हाइनी हजिकसी नेशनल हाईवे जिंग कोई फ्री मूवमेंट याद्री को याद्री अदुना यूनियन मिनिस्टर सिंगना लाखिबि मतमदा अखोगी फ्री मूवमेंट याहनदबई मतंगसे सिमसु खर अदुम पनबीर मगदि नुगागदबनी को अदो डेवलपमेंट तौबा मोई चपदि कशु काइदबको मोई चपदि कशु काइदबा अदो खोगी कम्युनिटी अमा हाइतारे को कम्युनिटी अमा मनिंग तौना फ्रीली चगदबो लाइफ से अदुम जेन अचोंबमगी का मनों थम्बिबे मोंग थम्बजे सिजु खोई नुगाइते अदुना लैरिबे इशू से ग्राउंड की प्रोसेस खर कुपनिंग बिरकांदा अखोई एनी डेवलपमेंट तौक मतमदा को थोंग मानना प्रजासिंगी अपाम्बा प्रजासिंग खनबा प्रजासिंग यानिंगबा प्रजासिंग गवर्नमेंट की मरक्ता ओखन मानमिनबा नुंसिमिनबा थोंग मानमिनकांदा ने सखोपाइ दुजे जिंदसिदा को अदुना गवर्नमेंट की तखोम थोइ तौनी प्रजा की खंगदे चाहोकेरा चाखोलोइरा को नोइ लंबी काइगेरा काइरोइरा लंबी फुन थोकेरा थोइरा खंगदे अखोइ तखोम थोबो डेवलपमेंट अखोइ चाहि 5 से तौदो यादे हाइ माइ मिनिस्टर की मतम की आइनि पुबसिंदुना अदुम तखोम थोबो तौबा जत्रा हुनबा को खर सिमजनबा खर कानखिबा अदु प्रजासिंगी नसुना कंदा sai ha काम थंबा अदुदी अफबा रिलेशन ओइरोयेबको अदुना डेवलपमेंट तौबिबा प्रजा के अपाम बजु यंगबिबा प्रजा का गवर्नमेंट की मरक्ता लेनै रिलेशन जे नुंसिनना याना मोम चमिनर कांदा सेमिनार पपोतो लेखक चलजु इफुन थोजु एखोइ थाजब अमगी सादा हाइतारे को नुंसिन चमिन तारगदी चाखोपिनबदु दुम ओइगनेबको अदुना तद नंग साइगी थोबु लागना तारगदी इसन तजिदा border area adana development tauba mayon dana dum phun hauba ko si chana bi dum leibani khoi gi leiba leader sing je ami masa de hajar roi ko khoi gi mayam gi senabi ni chakot labi thong sembi ni sabi ni ngakpi ni thawai kanbi ni lanthum chakot na mamang da pubi ni senthong labi le hen ga ding ga na kabi gi ba mla ibung obi ba mayam sing do moina kari khanbi gi ha ba se kok thada biu leader hai je vote ka ba doktor leader na te vote character bhawda miyam gi leader obiu ko miyam gi order pa yingsin bi phum je swai tham jage sin thakat jai za marik chum ba phum kyam thambire mathang da muk lak jage khoi gi